nti sunsun a ho no so omaya let's say ye mo bi din wa ha nti so o patre body din a na etse so ye no obeye ndua bi wo wiase a ye nananom de omu ni madwuma ye nti sa dua no kwa ase a ye mo din ye odua bi te se onyina odua bi te se odum ye odua bi te se onyame dua ye odua bi te se odiaba wunnim nti se we si wakra wo mu na de man wo se no ano no but no nim no nim na ewom ye esiwa ye mo bi din wase but din bi so wo wa ye boma ye hrawo me marese afa na nyina akwa abale mu odin yi de ba afidika sewe so ya attention TV so permission subscribing to the channel for me na mo share videos na across all the social media platforms so efa emamile mu odin yi University Foundation pin number no ene dash screen so me pa mo cho bibia wo komu bia number na dash screen so pick say ya is about spiritual we are fa number no na free ebenya asofo ewo ho no besin konya atena se no mo discuss about the hukum na bia wo shi no tese de wafa nchechum kakra no over coming here o fam no enyina opese ebe ye interview bia wo bia so pick number no bia wakosem bia wa fam opese o connect to eye afoforo efo na obi answer so akotom bi ma pick number no na free opese wo ye advert so pick the same number no na free na ofra omo no ebidi enkomo last time you train enkomo efa ebinimo you dware abontin ana ya na dware abontin the sumo we can the sumo be say the sumo say like deep in the night around 10 12 to 1 ekono mama enya so for what you are na me train enkomo na me promise mo say yes ebeto enkomo train so because ya nie sunsumu enema no obi the message eba he enye nipa me no mo the message ba no mo bisa question ene me nya so for ochiwa ha me read the message no actually na wa mamo in why so for ochiwa nwa kwa ba do attention TV so yeah na de no ba na de why this oh na na ma enye hwe last time discussion I have in the kind of for the comments eba no mo bisa personal catching so no so no pe drink be so no mo last no mo follow ye na o san beba no san be bese e o be bese o catching ni say o be ya be bese ise mu na o mate o ho ase nti ene comment na ba ha mi be ready actually na watch ni pan se ni obeya obetime eja na se bi o komu abia ni obeya di abo ne ho ban Dr. Apia TV ono de o say this is true o say no kre de o cheche mu ni nyina no no kre and Eunice Brakum o say how do we control ourselves or prevent it from happening you betimi ejai ya na say my lebuti that you betimi ejai it was a chere yo atie for me mama habiem mam good afternoon so wo nyamena dum ma chede a odi ache ne ma enen so odi ache aye ne pe no odi abehia nyame de ma ye fi wi asas ne na nanom etumi hwe ya akodu ba bi wo mko omo de agyan na ye abefo ya ye bibi ye won se o ya ti abre o anya hwe o kame ye da me yada ene ene nti se bra so se afi attention TV omo de do sukwa Bible kra kan o se ne waso ne na ontie ne sunsun ne che we che anye hye nti se o pese o firi mu ana so hwe ho ya ti o te ka kire na ma osama intekrema ampro nti onia o ene ba bia wi ase akone de obi betie na wabono mpro obi nso kra ba ye Ghana de ye minus anet o ka papa no obi beti obi so ye na ye koye nti ne obeti no ono ye adwuru na ye koye nti ye damase se ni a mu ka no se mu tie so ye damase ni a wo ka no em se
ade bi wo wa yenim se wo hwe Bible mpo a da yen na je nkwa Yesu Kristo omo born miremu due ma omo gya no hokoe na opepre ya obewu no onni Nyankopon ye na gya no dinko se gya fache won e oniama bebre wo wa ye yenim nsunsan so wo so yenim ne etie ena asem we meyi na no betima me nchira ade bi ye nkwara no na ka se wo bia se ayefo no ye ka kese wato nchene Bedford no ba so di nnua ye bi na nchense de so e friend wato nchene ba sa kese na mo friend boss na taxi loss taxi private on mpo wunya pidot na wo ho na wo yakwala na ufuka na hu se pani ba pe esese wo sori na waginem na pani na trans ya futre ya pani bet fona ya ma wo sori na bet ene nyama no enkosa na fe so kasa ba no eyinkuma baby ti se taxi ana se Mundai Grace so what is it to snap any ba wo sori agina he cars na po amasa obu no e free ho then kan na nka obe sori we go bit me gina ma yiye na de wo sori anyiye nti sa na brabo no akote ni obi sa no yen san konko obi sa se obesi den na wa bono ba control ni seva sa mi ama no onkum na se wa komu pa enyele ye nimiti na ye betu hu na otwe hu free wa no beboa emrante a o ma be wi asese no ndubone nom na de wi nom samnom betu no akasa de ye na adwen se so onom a emane ni so ye se motumi ye biribi ma na adwen no no onim se onom a be kriti bibi amane meta ebe nti onim onum because okotra na ene de nti sa na obi dware wa bonte office me ana me de ma me pentema ana nti me nyare ade a ye wono original bia no ye wono duplicate wo ade bia phone ya modema ya ye original wo ye wo sa enye papa nti sa na dware no so etie enye de bia me ntumi ka se wo dware abonte de bia ana de bia be dware bia obenya Dana se mi chire mi se obi afum obi ye wia ni niama yo onkote ye nchire no be da kra so ma mi fa da de na ne bia na efura na cho nti ni obe ne se on san to asu nware wa bontin bi because and na kra si ni wo be bia yekurum ene be bia yekurum nti ni kwa se wo to asu wa bontin na udware on nti ni na nanom adwene mu no nyame ma on se wo monye bibi ketua bia obegina mu adware a wo yi wo hu adwaye ho a enye attached to somebody so kan Bible mpo a omo di kan no omo tro omo de ato ayem se kan se adwaye kura ma be ma ye bone at the same time adwaye ma oba ye bone metuma akotu David obefa wiri ayen no ye adwaye Bible say na otenabro sanso na sister no su dware na oyi ne ho na on no wasre de ho fom to yi no hwe ni pedua na gina o hwe no sa adwene bi ba ntu so wow so se wani ahu a enye time ndi ade bi wo wa wani boss pe de wadwene ba ko se aponchi we pa de tibia mebia ne tibia mefa ntuma we de ne tibia mefa nti udware wa bonten a ade sembe breba sunsun semu ne ye ka bonte adware me nua ba ade sembe breba nti se on to aso bi ma enya nto a enya ntua nti na wati nso abonte adware no enye nti enye no na enye ade enye no enye nti won to aso adware bi so ne ameka kan so wadware abonte ema wahu infection bi ana fort bi e wona brabo ma na koswa ono no bisam se meye den na mefrima na ye kire ne obetuma ya saade no obefrim so at say with the Eunice I say how do we control ourselves so we that share ho so or prevent it na you be jaye yes so we nya ade bi te say aduane
ene wa ka say me sit down control say mini dware de ye water me di dware nti ono to delay ama esumi ba ansa na dware nti na adwen say ni gina ha dware a ye baby ama yes ni dware kurada oh no asa so to mi dware ntam ne bia no akọ baby bia no amebu ntam be ye one o tai do ha bia na juma no da disanity o bantem media di wa mantem na wi ase o mi hu fie bia compound house bia dware ni and then ponya sa ba mo o si da kro ma ye dwa ya chi inside so ati ase baby o be dware nko ade obenya se mani nyini hu nyina balanda so baranda so no it share dware so be dware o baranda so npo no okay minim nya ne varanda ne tie o bankran a ama fo dware wo dem da ama de hwasa musi wo no o woni dem che me pesa me chense onwura baby a ya to wo afa no nko a she inside na so be gina plain die nti chance wo ai me ka we a che na o atwati mama mfani agro because nipa na ye wo wiase no se ye ka sunsun sampa nipa mu se ye kono ye nam different 100 wow ye nipa ye different ade nyame bo bia ye on different duplicates 100 nti nipa mu ye na nentia obi wo wa ode nani hu kukum ene ya yesu ano wo ya katasia nti na mai na nanam ka ye frɛ wa katasia no because ye na nanam no mo ndro bi wo mo yusu ndro bone no kita sunsun a enye enne Kristo nti ama sunsun wo sa ma ese so akata nti obi kura so sori anopa na ohun se wo nufu gu a ohima me kasa che mpemfo etie mo de mo be ye me bet mpenifo a etie sa che mo be di me da che ayamba ohun se wo nufu wo a wo ye mbeka wa kokun sa de bas wo nufu kokura me yare ama fa nyanya wo di fi awonani o de atete ne mama so itakrema so awonani se wo ye oba wonyem na odidi wa bonte na sa nipa no wa yen lock na wo hia no o de asrama ye oba no asrama nya yare wa hata so ayehu asrama ye nipa no se wo oba na enenko awo no no betwem wo de chi no sun nga wo ehu no but o ti sunu kura keka o de na o twanto aye oba no ndi sa ankrofo wo nyina no mo na ekoba enne Kristo nti o ma wo hu se ya tete no o te sa akonfo nyina de asofo so ati asofo ya ze be fire ko hwe ye nyima ye nyina adi ntifo nko a nso ma da nti so wo yi hu to so wa bontin na ma na sister enne pa de ansa na wiase bedwo na be che because ya bra ba ye boko no eye ose ya bra bonko okay so for what you know so na me san elko aba onche embim Eunice Brago me sure say yes for atwetwe nsem no amawate ohun asempa mo chomo fa mo comment na embro se ne ma Eunice ready ode ede amafefe ene Dr. Apia so ede bibi a hwa dwen so bia ode fa comment ne bra bet na se na me ji me kunya se dia me ne mapamfo ebeto ata adwene bia nsem no na wate ohun ase so for atwe ene de eda apaso me no sa ebedi ho nkomo no se if you are late no be a bolding die wo kwasie amen be 11 so of ekono sunsun no se na ebe gbowura baby a se dey better say any one topic ye bo fa ni aba fa nta na ebe ye no enu implication be ne wo ye what time e wo se ye bo ye din ana se bia bia wo bo but on bo da ye de wo no ai na na ima nya min shira ade a ye frɛ no adesua ana nkyerɛkyerɛ eboa nti sɛ nya wo bisa mi meka sisi akra nipa sɛ na bete ye platform nipa sɛ na betumi a share ana aka kyerɛ bi nti sɛ nya wo bisa mi akwanya wo a na mo de be mo adwuma de a na ɛsɛ tumi de ma asɔfo because and so be publish bi ana be announcement no ye de ma asofa be fast mini aba sumu wiase ka chiro pray sumu wiase question ya wabisa mi answer na meyi wa no
etiefo a etim nkokuru bi a efra western region Central side yeah nzima ya mpo omde from Takra dia Grand Kwanta eko Takwa yenko nzima ya okro bi wo wudu Grand Kwanta side ahanta efra akwada disco from side obo bidin wo fuma in fact wonyamane nti se me na wa metenkran ana ya tenkran yenim ne akọ yayonkofo ho na omo yekọ afum na bi o so twa me fa de wa hwa oma wonim ti wo be frɛ no eto ko that side wa omo modin wo afum no age so asemesi ya kire wo omo omo amamre omo nya customer wa omo nim se me no ko afum a wo se me bodin nti sunsuma ho no so omo ya let say ya mobidin wa ha nti so o patre boni din a na etse so ye no obeye sa side wona ye adwuma ho sisi a but wo fi ehon mo so na wo bank ha hede kwa ya mfa ntete ye ho nti ye nim sensu so wo so atase nti nipa din ankasa no before we say baby o mo say nipa din ani break kwa na body o chere so gina ho na o hwe nipa kon frɛ wo ana odi but baby obo wudin no dia na wo ho so na mentro ye wo inua bi wo wiase a ye nananom de omunim adwuma ye nti sa dua no kwa ase a ye ma odin ye odua bi te sɛ onyina ye odua bi te sɛ odum ye odua bi te sɛ onyame dua ye odua bi te sɛ odiaba wonim nti sɛ wo esi wo kra wo mu na de ban wo sɛ no ano no but no nim no nim ne ewom ye esi wa ye mo bidin wase nti wo bo bidin wase na wo bo nipa ni din wo kwan bi so tu inso ya ene ye bu ni sapo so mesemi inso bi wo kra ye mo bidin wo nti na ya mo se on be ko bi ado kokobo odin wo nso nko chichi wo nso onim no ye but nya nana no mo nim saade na omo de bo mo bra bo mo ban ko ye no akiri ma no man kyerɛ yɛn nso sanso awo so atase ina inhyira wo anya tso obo bi dia ni nyina na bɛsɛe but din bi nso wo wa ye bɔ ma ye hyirawo obi wo ba ye nana no mo tumi de wo ba bi ko bo din fɛ wo kra no bo din sa na mo hyirawo ade papa bi wo pɛ so de ma o de be ma na the same time so betuma ko bo din afrɛ wa wo kra no so pɛ so odi wawu ana wo gift bi japadi bi e wo nsem a kyɛde bi wo nsem a de fi a wo mbae o mtum gift wo nsem nti din a ya bo bi no enye ni nyina na meka sɛ enye na mo bere na ɔbɔ no any asem no say moment na sade ni take place no yes nti say so for treatment ni o kana say me mbo ye din bi da de wo ye na me mo no very late na oh yes okay so na betuma say yes bi aba say 10 11 12 hono o fra o ba ma ne mbo ni din ekurase na me ka say 9 90 yan ekurase de oba 10 bi anim say about 9:30 10 kwa ne ba wa agreeing kra omoni din no so akotwe no ana be fra asemesi ono atene ma me ne a ote say ono ne ye frɛ no because in kai wo because o wa hiu yes why na o ma me frɛ me bo no age so but na ekura nyina ekuro se tra nyema bi wo ma ya na ya age say enfound because ya nkwara no ya wo fufuo anadwo wo efie obi etim bi anim anadwo efie bi me yebo no nsia wo fufuo but in cry no nsia afi kra no for be park afi dwuma ba oba be du fie be 8 afi no de abebe sidia so wa ye no nkwan awo fufuo adi ansa no ada so what you mean cha one be focus miss agro eye de no na ade esa ye kwan wa 24 no nti mesa aba unche ebi de bia wasemo ba ye ntimi nwie nti we part 2 ye part 3 ebeba nti omo koso na omo info na wo person bia o de tugum
Yes. Me nya so for ha me na e be church age na what teach me dia. Me sign era was be se me for na. Bye. Thank you. Me pa me channel subscribe into the channel for me. Na mo share videos na across all the social media platforms so enfa ema me say na ya part 2 yeah the part 3 exam so e de e be remove follow yen. I'm for commenting no entitled and for me am be di jumedi ho. Share me din ene na Natalie aka Fire Macron that's in the same ratio.